Għaddew biss 15 mill-bidu tas-sena l-ġdida u l-pressjoni fuq il-mexxej Laburista Robert Abela tibda ma taqtax. Dan kif il-backbencher Laburista u ex-Ministru tal-Ġustizzja Dwight Zammit Lewis insista li l-Prim Ministru għandu jintervjeni fuq it-taxxa l-ġdida tal-importazzjoni, taxxa illi l-Gvern donnu ħarbitlu minn moħħu taxxa illi kollox qed jindika illi surrealment il-Gvern ta' Abela jew kien favorija jew ma kellux idea x'inhi. F'artiklu fil-Journal Times of Malta Zammit Lewis insista li Abela għandu jiżgura illi l-kwistjoni tkun indirizzata fil-Kunsill Ewropew. Madankollu kollox jindika illi issa huwa tard wisq. Bil-konsegwenza inevitabbli tkun iż-żieda fil-pis tal-olli tal-ħajja fuq iċ-ċittadini Maltin u Ewropej. It-taxxa l-ġdida li daħlet fis-seħħ fl-ewwel tas-sena hija parti minn skema ġdida Ewropea biex tikkumbatti l-emissjonijiet. Edward Zammit Lewis insista illi lan wara din l-iskema huwa wieħed tajjeb, skema li l-Gvern Malti qabel magħha. Iżda sqar il-żmien illi fih ġiet introdotta huwa ħażin ħafna kif l-ekonomija Ewropea għaddejja minn sfidi qawwija. L-eks-Ministru insista li l-familji Maltin u Ewropej kellhom jinżammu bħala priorità f'din id-deċiżjoni. Iżdissa, fi klimu stess, it is useless to cry over spilt milk. Għallaqstant, wara xhur moħlija, issa l-backbencher Laburista jappella lill-Gvern li ironikament jagħmel parti minnu huwa stess sabiex immedjatament jiftaħ taħdidiet mal-Kummissjoni Ewropea. Fil-waqt li sottilment attakka lill-Ministru Miriam Dalli kif ħeġġeġ lill-membri fil-Kunsill tal-Ministri tal-Ambjent u l-Enerġija isemmaw leħenhom fatt li setet għamlitu xurilu. Huwa temm il-kitba tiegħu billi tefa' pressjoni fuq Robert Abela sabiex issa wara li din it-taxxa daħlet fis-seħħ ġimagħtejn ilu fatt illi kienu ilhom jafu bih ix-xhur jara illi jsir xi ħaġa. L-esperti jgħidu illi l-Gvern stembaħ tard wisq.